Good morning, mayam. Mayam bu egi channel da taram na okchari. Mayam kamai tauri. May di yam ngasi sa yam na nungay tre. Kaya gino hai di ay ngasi rang home sa egi flat thadokna thukle. UP chatpay tamakta. So ay meet kasi po may yung kapada ay yam na nungay tre. Isagi ipam sa thadokna to ise. Ije sule haure. Dugay di ay friends mayam sule haure yam nungay tre. Se mama papa hoy so yam miss story na gay family gay relatives lo na lak na iga una ba khona bataw re yam ngai tre ko do ngasi se itho e Guwahati dagi dugay di ngasi numit se akhoi kaino ma akhoi ngasi thadokna da stay tawrani akhoi Guwahati dei tho e akhoi yam thenge thokpa to kay kino haibada photo Tay yam banina gari da su chanba chanda boy tauna leiba duga do haji thadokna stay tawrani Guwahati de akhoi haure chatpa so mayam dum connect tawrakke Hajik ay Bangay Gaw yawe Bangay Gaw di restaurant amada chakasare chakajang sare ay nangalaw re mo na ngataning da bangangu singsina paniroy na mo chakre do hajik akom chige haigalani lambi se phadi phai highway ni restaurant chu adon pharami do chakcha baga kwa ma umjalle ai di ing lambi se sang bani na chin da kainom ama after the nungaite so mayam gari start tawrage उधर जाने का no mayam akhoi haji akhoi West Bengal ki border cross tawre ki Alipurdwar yaure Hajik border cross tawri Alipurdwar si akhoi stay tawge na khali se thadokna dani do thadokna yogada ba akhoi 5 hours muk left lairi ko do cover tawba ngamgadra ngamodra khangde ngamadi dum manak thadokna da stay tawrani hotel amada dugai haying akong ayuk na tatho ani ngamdradi doi mamang da hotel ama lauraga laige na khalle so hajik akhoi lairi se Alipurdwar ki highway ko bypass tani cross tawri se mayam da yengalage highway se kumai tawri mayam da ulak se truck na tani mari se car wati truck na he Good morning, mayam ram tawri so mayam ngarang di yam thing na akuna thadokna da thunge hotel da pungtra makhai tare do na video se vlog chanba ngamdre ko yuwa basuana dugai di chak tang char ga dum tumme so haji akom morning da akupung ni panda I thokle through Bihar akoi Gorakhpur da ngasi night se stay tawrani so ayuk ngaling ai da akoi kaino Bengal se cross tawrani Bihar cross tawraga Gorakhpur stay tawga na khali so mayam yung si kumain tawba complete tawba ngamgadra akhoi ngasi gi road trip se so mayam da video se dum ucharakke se Nepal border ni sige right side ta hai garaga Nepal chatpai lambi ni sabana lore mayam hello mayam akhoi hajik Bihar enter tawre Bihar change West Bengal thado ame haji pura akhoi dingmam dribo Bihar se akhoi cross tawge ai khalli kaigino haidi bharami sing chu mong cha de dana dona mafam se
दोनों बिहार से आई खुद तुम क्रॉस तो हो लगे खाली ममरी गई था तो एक्सप्रोक्स अखोई 3:30 द्वाइदा थुंबगी वानी अदु खंगदे पुंग क्या दा थुंगदा लंबी फरमती मतम चंगोय लंबी फत्रदी खंगरे सो मैम दुम आई कनेक्ट तौरके मैम गा अजी अखोई ठाकुरगंज बिया ठाकुरगंज तनी लेनी से क्रॉस तौरसे बाईपास ये दी यामना फजई मैम लंबी से यामना फजई रोड केगिना लंबी अखोई नॉर्थ ईस्ट ते हौना हाईवे सिदी यामना फजरे यूपी योबो लग रहे वाओ फजई यम फजई वाह लंबी सिदी बम फजरे हाईवे से हाईवे जाम भाई लंबी लबुक लम्हांग से पात्र रही हूँ याम लंबी से यामना फजरे हाईवे से यामना नाली मोइना तविसे अखोई अजी लोधा बारी ठाकुरगंज ते लेनी हेलो मैम हाजी अखोई बिहार की फुल पारस हाईवे विलेज क्रॉस तौरी शोरूम तौरे से मफम से क्रॉस तौब कारम मतम क्रॉस तौरगा बिहार से लान दोइना गाय लेरे दुगे अफब होटल अमसु फंगदे हाईवे से रेस्टोरेंट अमसु लोइना धाबा टाइप मचा मचा दे चाबदे यम हैनदे अदुना खतंग अफब मफम द फमगा चागे खंजबदो सु फंगे फंगद्री दुगे दि हैनदबना शोरूम तौरे लंबी से लंबी दी फै रेस्टोरेंट अम थी अखोय गे दो येंगनी अदरा सिटी ऑन द हाइजेंसी रा खंगदे फमदी चा फम चानिंगी कहीं मैम वीडियो से मैम मुझे मैम हजी अखोई गातंग कुमधरे गदियोंने कुमधबगै कई उइना लफोई चरों फजद्र यें पालिसे सो गातंग अखोई चा थकपगी फ्रेश ओइरगे खल्ले हाने इचानुपी से पिजरिगे माइगिदी टिफिन एना पैक तौजरैको होटल द दुम राइस कुकर पुना चले हाबको राइस कुकर द दुम माइ खेची तो थोंबीरगा टिफिन दा हापगा पिजै को आई मांगदे मांगद पिजदिएबा दोना मांगद पिजगे तौरे धाबा से सुमाइन लेई सेन खतंग फै आइना चंगाबनी मैम सो मम्मीज ड्यूटी इचानुपी से हाना पिजरदी अखोई जहा चाब चानिंग बचा जारे मादी मपानगी पोचै ए कया पिजरदे सो पिजब मा पिजरनी हाना मैम हजी पुंग निपान मखाई पुंग मापन तादोरे ए हजिकता गोरखपुर जौरी अखोइना खलंबदी पुंग मरी मंगा दुगा यौनी हाइना दो ट्रैफिक का दुगा लंबी का बिहारी लंबी का ट्रैफिक लंबी दी यामना फै मी सिंगदी जुगत चादे ट्रैफिक रूल्स कनाम येंगनादे दुम पंगथौ तो थाउजेंड वीडियो दोना ट्रैफिक याम कैनो तौबदो दोना हजिकता पुंग मापन तादोरे हजिकता गोरखपुर यौरी तो गोरखपुर दा होटल अमा लौगे ने खल्ले दो होटल दो मपानदे त जिंगगा दुगे लौगे ऑनलाइन दुम बुक तौरनी अदो मैम हजिक फाइनली ए गोरखपुर यौरे तो हयेंग मु एगी मफम तो यौना बाई डेस्टिनेशन दो यौना बताउरानी सो मैम कनेक्ट तुम तौरा चरक के वीडियो फाइनली मैम अखोई हजी होटल अमा लौरे होटल अमादा हजी गाइदी रिसेप्शन दा दुगे रूम लौना मथक कारनी याम वारे मैम गुड मॉर्निंग मैम नसी अकुम अखोई गोरखपुर दई थोकले प्रयागराज तनी को अखोई चतोई से बमरोली प्रयागराज तनी अखोई हस्बैंड की पोस्टिंग लाई से सो मैम दुगा हजी चोट होटल दई अखोई थोकले दुगे हौरे जर्नी अकुम सो मैम द तुम उचर आगे वीडियो सिंग से तुम बदी खरा नुंगा सिदी फजना पेना बतुम में को
अखोई प्लान दी अयोध्या दा राम मंदिर अनौबा साबदो दो येंबगी प्लान नी दो ओइद्रे प्लान दो कईगिनो हाइबदा हजिक चटलागा अखोई याम थेंगना थुंगरनी बको दुगैदी लेफम चाफम दो को इंगांग सिगा नुंगाइरोय हाइना को नेक्स्ट ट्रिप दा अगम अखोई कैन कंप्लीट तौरनी अयोध्या की राम मंदिर येंबा सो अगम हावरे बमरोली की जर्नी सो mayam da dum ucharak mayam finally akhoi hajik prayagraj thunge allahabad thana maming thalamba hajik prayagraj to onthokre na do mafam dugani ko akhoi posting lai se so prayagraj ta thunge hajik akhoi camp manung da changna ba tawre railway station gi ek manakta ni ko camp se do mayam yam ware kai gino haidi by road gari da dum travel on to na lakpani na ko pachna ware ko do kharni akhoina mes akhoi leifam do manung da dum thamme ko do mapan da leibagi akhoi gi room yengania ba ko ande do mayam da dum ai video ngasi ki tamak da di siga dum lo sanjarage bye good night.